to hi Google Play Store la Metamask blockchain wallet EPT download board ham ti chu kan siam he to hi Google Play Store la kong download de hin Google Play Store chu Google Play Store hin chira hi load ding ban le hi chai search button a hi Metamask wallet ti zi de he chu Google Play Store la Metamask ka type la Metamask wallet blockchain ti chinami adio ban le to hi install boarding to hi install ke bol hin inga de he to hi ki download chai de he tai ki download chai tai ichi hi Google Play Store la Metamask tia ka search sa bana download ka bol download ki jai to hi open wallet kan bol he tai to hi Metamask wallet ka download jo open ka bol he ti ai tan to hi abula hi get started hinami adio he abale create new wallet pa hinami adio japal jun I agree nami adio japal hem password ni ki sim dio he je password kan type de to hi password ka sim cha he tan create new wallet ka bol jo to hi remember ka bol ding aban le I understand kami eding chi hi beijing en fa tadi to hi remember kami ta na ta remember kami cha ya hi create password kami ai ana bana hi tin hong ta bana hi start kami aging de tai start kami kidding aban le hi che po mo write down your secret recovery phrase kitin hi hi screenshot ki board hello de hin phone dang ham khana kap do du ai lo le ki ji do du chu diary ham khana an ki save du jong la file dang ang ki save du chi amun muna hoi ta ni ki save ko dung le ong poi mo de hi che na so ye secret recovery phrase ho hi cho hi la ya ban bana goal ha ngai de hin hi kan goal ha de bana hi chi ka goal secret recovery phrase ka goal cha ya bana ka chi de tai hi cho hi pi ha secret hi ja hi abona ka so nom do hi abona complete backup ka bol congratulations akiti tai secret recovery phrase chu ka type jawa che hi tan abana hadan hichi ai tai na hichi Metamask wallet ka hondo hatas bana hi step danga hi ai le EPT Metamask wallet na chu Satoshi network ke ham ti chu next video kan borin ka chu Google Play Store ka download jiwa account ka create hi chan choi